lomkha isu chini media friend rok no kini kaisa kok charmang sing bises ke Sakha sing joto saimano chini kunoi takhu chini guru podobai Rajiv Deborma boro Assambari Bidya Bilni borom rok ekdom bodar bai khajak ang bonro thangkha kini belai kene kepal hambia hamano borok bina dusui berkuno samang hambia klaima gerei phiaba borok bodar gandar tongo tebe jeng kamke saimaka borone kheto takphon borong kheto ayeng fencing paro Indian klai abo kintu fencing paro poro maje maje aro ফসল ফলাইলেও খেত ফলাইলেও থাকে প্রায় মাকে থাঙই দংমানি কিন্তু আ সময় হঠাৎ থাইयै বরং বাংলাদেশনি বিডিআর বড় দম ফাইকা কিন্তু जों সাইমাকা বরং খানে কোনো প্রুফ করি বড় সাম হামে খাইমানি আবা কোনো বড় নের প্রুফ করি আফানো বড়নি দুসংকাই বড় বর্ডার ক্রস খাইমানি আবো নিনে কোনো বড়নি বিজা না জাগিয়া আবার সবতে বড়নি Sayangka, piaba sengkanaka abo haike thangphano 3 mas bisingor boro yogu abo ka ain ni bote sengkhana mani ain ni bote 3 mas kana boro yogu piaba borno ke bochar nai krikha boro 11 mas makate 11 month abo bele khano kapal hanjangka piaba seng onek chesta khaibani bisingo nero saima khana ani department hoite ang nije 3-4 bachi tu suikha ani oro document tongo chini High Commissioner of India to Bangladesh Bikram Derai Swamino ang 2 bar chitu suika tamong keba ang bisi interest nama hangkai abo ale elaka ni barok layo asam bareni 26 number constitution ni layo ang borong chinigo te borong poribar kabang manero phaikha abo yang bele khana khanangkha monang 2-3 bar ang chitu suika chini High Commissioner no abro bisingo ang balai hambai maranai koroksa ni bondu chini Jara Foundation ni secretary Musahib Ali bo ang bai tabu tongo bo balai khana saktar nai जों kabang ma media जों nukha kabang ma alada alada kok salayo phiaba asol जों kok nama salainai bises ke ang tini Maulibajan MP chini Abdul Sahib bo doctor bo kibra bo phaijak bo bangna kok salaikya bo to bale help hakya bunbang I really appreciate and give my regard to our MP Dr. Abdul Sahib MP Moloi Bazar for his initiative for his contribution I will never forget and especially I also would like to thank the DC Moloi Bazar Nahif Asand he also have done a lot of performance regarding these issues. And also I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart Advocate Komalendu Das Mauli Bazar. He also helped us for their release. Therefore, I on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jara Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our 2 Indian national Rajiv Deborma and also Guru Deborma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Mauli Bazar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place, and I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him, and in Kolashihar, and also I give thanks to the DM Kolashihar, UK Sakma. He also worked very hard for these issues, and also DM OS. Both of this DM OS and Kolashihar DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. Boni bang balai ke hambai maronai teibo chini kabang ma chini oroni ni NGO rok kabang ma chini borok bhaino borok bang surikha ti borok bang samkhaikha ang saisungya se kabang ma chini ti prasaro bhaino jotona khanangjak dokhanangjak obono जों samang khlaimaka
chini jera foundation ni secretary Mosaib Ali bo 2-3 বার thangka Bangladesh thangi baro ukil brongkha chini advocate Komolendu Das aro Moli Wadani bo chini ukil jeng bono bromkha tai aroni bisai chini MP Dr. Abdus Sahid Moli Wadani MP bono boseng boni saijo boseng mankha angni jobo onek ba kok Sakha te chini Mosahib Ali bo thangi malaikha aron DC Nahib Assam DC Molibi Bazar boy boseng onek kok salaikha boron bising tui boron sung phiaw makha tabok sung boron makha borok phaisinai puila waisa phaidan kok tongmani 3 tarik Oktober kintu apro bahina sung to malia abo chini home minister hoite clearance mangya chini minister of home affairs o Delhi ni are permission na nango ahagi abu borok phai malia tabok sung clearance kha sung home minister hoite permission makha sung chithi makha home minister hoite te Bangladesh ni hoite bosung chithi makha phaine 12 tarik December abo confirm kha khana borok phaisinai thik borono 10 ta সময় borok saroknai geseng borok sung 12 ta সময়ও চিকনচার ফাংশন খাইয়ে जों কয়লা শহরাव जों बरनो वेलकाम खाइनाय आबं जों दाव रेडि दङ आं जत DM नाव सावका कयला शहरनि DM तिखवाइनि DM बरफनो ज खाइ दङ हेल्प खाइ दङ खाना थिक 12 टा সময়ও कयला शहराव जों थांनाय बरनो जों राजीव बाई गुरबदर जों तय फैनाय अरबि सानाक्लायो जों बिसेस भाবে आंनि हामबाय मारो दिनै आंनि बन्धु खरकसा जरा फाउंडेशन नि Mosahib Ali bo onek chesta khlaikha angmono belai hambai maronai boni bising tui जों omhai chini kam success sengkha hai hangkai teibo binman man khamo जों saimana Bangladesh chini ke bukuri aro borna ain kanon alada bor Indian ain bebro cholaiya bor nijini bor ain aro niyom kanon dong abangoi जों bono Tikhwlai belai dekha जों कयला शहरनि Chatlapur checkpost कयला शहरनि checkpost आरो जों खायसे चिकनचा फांसन खालायनाय आरो आंनि थांनाय ते चिन SP नि कयला शहर SP थांनाय ते DM चिनि UK साकमा DM बौ तंनाय ते खवाइनि DM बौ तंनाय खानाबो ओमफ्राय अबायख्ले जों ते चिनि पुलिस प्रशासन SP DSP फोराबो थांबायनाय ते बांलादेशनि बाहायनो आं खोनागारनि DC ते आरनि लोकल SP आरो डेलिगेट बांलादेशनि बराव फायनाय हायो संखायसा आरो चिकनचा फांसन फायनाय एक्सचेंज फायनाय अब खायसा चिनि मारि चिनि जे बोथ कान्ट्रि बांलादेश एन्ड इंडिया नि जे सम्पर्क अब ते हामंनाय बरिबागै जों बिसा बरनो फांसन फायै जों बरनो के गिफ्ट लायनाय आरनि MP रावनो आरो DC रावनो आंले मानि पाइ टंका चिनि तिब्रानि ट्रेडिशनल रिसारो गते चिनि बटल बेम्बू बटल आंले पाइ टंका बरनो जोंसे गिफ्ट रनाय आरनि मौलि बाजारनि DC ते आरनि MP राव फायखांखाय जों बरनो गिसा बरबाय जों जास्ट चिनि सम्पर्क हामना बागै जों बरनो गिसा गिफ्ट रनाय हामबाय बरनो कुनो साम हामबिया क्लाइमा करै बरनो कुनो क्रिमिनल एक्टिविटीज बनियाव करै बरनो सुजा बरनो काहाम तामखेबा वाइसो सुबरो बदर टमाबा बरो वाइसो फेंसिंग पारै थांगो आपन बरनो दोस कियाबा अब साबबि कम हायंगो सुदु बरो सिमिया जे बरो बर्डर किनारा दंनाय रो बरो थां फायंलाय दंलाय बिहाबा आद्र बरो कपाल हामिया बरनो आरन बिदियारो बरो रमजाक थांखा बरनो बागै जों कपाल खामनो हमानो चिनि चेष्टा बाय ते चिनि आनि बन्नु मानो चेष्टा बाय ते आं हामबाय मारनाय चिनि बांलादेश हाई कमिशनार India ni Bikram Dorai Swami boga personally ang call salaikha tebona chithi busuikha bob haino boni contribution butongo boni I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Dorai Swami for his contribution and for his performance. Thank you very much.